arambwira ati ngiki igitabo c'ubugingo niwe acifitiye mu minwe, yaje kugitora arakinyereka ati iki gitabo ni igitabo c'ubugingo. Arambwira ati iki gitabo rero ntabwo nazinguruye shangwa mbere birimo, yarambwiye ati handitswemo abantu buzuye mpwemu yera bonyene. Ti umuntu atuzuye mpwemu yera iki gitabo ntajamo. Ti ibindi bitabo byose bagiye usoma amazina yanditswemo abakristo bari mu rugendo ruja mu ijuru, tariki iki gitabo iki canditswemo umuntu wenyene yuzuye mpwemu yera. Ti kuko yamaze gukizwa neza nkamushingira intahe mpita ndamuha resepase ya mpwemu yera. Resepase isobanura muri karengane. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yitwa Marayika Bugingo, ti kuko n'umutanga bugingo. Hama yaje kumbwira ati Marayika ugawa abandi abamarayika bose nakubwira ni njyewe, yivugaho. Hama ko karambwira ati Tamari, ti ndi umutanga bugingo, ti kuko naje mu isi ntanga ubugingo bwanje ubwanyu ndabwabira. Ti ndi Marayika gakiza, ti kuko naje mu isi mbazaniye agakiza. Yivuze mu mazina y'ubuhizi menshi, ti ndi igitandara co kwihishamo, ndi umurengezi, ndi igisubizo, amazina menshi koko y'ubutware. Arambwira ati ngiki igitabo c'ubugingo niwe acifitiye mu minwe, yaje kugitora arakinyereka ati iki gitabo ni igitabo c'ubugingo. Arambwira ati iki gitabo rero ntabwo nazinguruye shangwa mbere birimo, yarambwiye ati handitswemo abantu buzuye mpwemu yera bonyene. Ti umuntu atuzuye mpwemu yera iki gitabo ntajamo. Ti ibindi bitabo byose bagiye usoma amazina yanditswemo abakristo bari mu rugendo ruja mu ijuru, tariki iki gitabo iki canditswemo umuntu wenyene yuzuye mpwemu yera. Ti kuko yamaze gukizwa neza nkamushingira intahe mpita ndamuha resepase ya mpwemu yera. Resepase isobanura muri karengane. Arambwira ati rero uyu wundi mumarayika ari ngaha yari iruhande rwiwe, ati uyu mumarayika yitwa Marayika avuza inzamba y'akabanga, yitwa Marayika munyebanga. Ti buriya Marayika uyu munyebanga avuza inzamba y'akabanga, ti nahamagara navuze iyo nzamba afite tagahamagara, ti hazakwitaba abantu bafite resepase yanje buzuye mpwemu yera bari muri iki gitabo c'ubugingo. Nibwo koko yaje kumbwira ati igihe gisa n'icaheze, ti buriya Marayika nta gihe kigisigaye ngo avuze inzamba y'akabanga. Ti rero nayivuza, ti itorero abuzuye mpwemu yera bazahita bazamurwa na mpwemu yera. Ti nta kintu na kimwe kizabatangira mu kirere, bazazamuka ata kintu na kimwe kibafashe, ti kuko resepase bazaba bayifite. Arambwira ati kandi Marayika n'inzo wa wundi ajya bakingira imyampi, dayimoni mutikiza barasa. Ti nawe nazazamukana n'itorero rya mbere ryumvita inzamba y'akabanga. Tabazasigara mu gihugu c'ingenzi, ti inzamba imaze kuvugwa bazacungurwa n'ayabo maraso. Ti koko ntabyo kubakingira, ti imyampi bazayiraswa, umuntu azakwirinda kuko abigomvye. Ti kuko Marayika bakingira azaba yamaze kuzamukana n'itorero rya mbere. Yarambwiye ati rero Tamari
hirya yiwe hari abamarayika naje kubona rero bakomeza kuguma bahagaze nabo bandeba babandi bajejwe kumuhesha icubahiro. Irato bamarayika baratangaye, tiyo babonye ingenzi birabatangaza cyane, ti kuko abo bamarayika ubona bo bajejwe kumpesha icubahiro, ti n'abamarayika bitwa abamarayika b'ibinyabugingo, ti buriya bo ntibazi nuko igihugu c'ingenzi gisa. Ti rero babonye ingenzi kuwe mu gihugu c'ingenzi ije kwigishwa aha mu gihugu canyu bwite barayitangarira. Ubwo hirya yabo bamarayika hariyo umuryango hirya, yarambwiye turiya muryango ubona niwo nyuramwo ngiye gusura abari muri paradizo, terega njyewe turaganira n'abari muri paradizo. Arambwira ati rero Tamari, tishure ririko rirasa n'irirangira, ti koko tivyo nari nateguye kukwigisha bisa n'ibirangiye. Arambwira ngo reka nguhe urupapuro rw'umutsindo, diplome. Nanjye naje kuko kumwitegereza cyane muhanga amaso, nzi ngo agira mbe urupapuro rw'umutsindo nyene rya diplome dusanzwe tuzi cyangwa se certificat. Ndamureba cyane nawe mbona seka, araseka arambwira ati none se Tamara, ndabona utegereje urupapuro diplome ry'abajyaga batanga mu gihugu c'ingenzi. Yego pe. Arambwira ati rya diplome batanga mu gihugu c'ingenzi ni ya pirate, ti kuko ishobora kugwa mu mazi igatota ikabipfuye, ti cyangwa se hakaza ibisuma bije kwiba bikayitwarana ukaba waruhiye ubusa. Tariko diplome ngiye ngire nguhe, yaje kuza amfatisha ibiganza vyiwe byose bibiri, arambwira ati diplome ngire nguhe ndayishize ngaha. Ubwo koko arambwira ati igihe uzaba tabakozi b'Imana bazaba bemeye ko uhagarara ngushikiriza ibyo ngutumye, ti nugera mu gihugu c'ingenzi tuzahagarare atabwoba, ti kuko nanjye nzaba mbishigikiye kandi nzaba mpagararanye nawe. Yego pe. Arambwira ati rero tiyo diplome nguhaye tuzayikoresha mu gihugu c'ingenzi. Arambwira ati mbere rero yuko usubiza mu gihugu c'ingenzi, tereka ngutumane ibi bintu bitatu uzanshikiririza ingenzi zigenzi zawe, abakristo bari mu rugendo rujya mu ijuru. Arambwira ngo uzabambwirire yuko igihe caheze, tigihe caraheze, tibari mu gihe c'inyongera, igihe cyo kumesura imvune zabo kugira babone kunsanganira bejejwe. Ti koko kuzimesura no gutunganya, bakazimesura mu maraso yanje jewe Yesu Kristo. Tuzababwire icaha ntikizabe mu mibiri ku ngoma, ti icyaha ntikizabe ku ngoma mu mibiri yabo izapfa, ti kandi uzabambwirire kukwizera ariko kuzatuma bashika ku mugwa wera, ti kandi ukwizera niko kuzatuma binjira basangire nanjye umutobe musha mu bwami kwa data. Yesu nashimwe cyane, aragahezagirwa. Ubwo koko ivyo yabintumanye ngo nzabishikirize itorero ryiwe, abakristo bari mu rugendo rujya mu ijuru, dufatikanije urugendo twese, bazabimenye bazabitahure ko ariho kandi akora kandi avuga. Yesu Kristo aragahezagirwa. Ubwo rero yaje kumbwira ati ugiye kuzakomereza mu gihugu c'ingenzi, tugiye kuzasubira mu gihugu canyu bwite. Tariko iyo umuntu avuye mu gihugu ciwe bwite agasubira mu gihugu, akaja mu gihugu kitari ciwabo bwite, tiharabiperereza, tiharamatohoza bamukorako, ti rero hazaba anketi ikomeye, tibazakubaza ti none se muri ico gihugu wahoramwo bimeze gute, tabaho bakora gute,
umwami waho wabonye aganza gute hakorerwa ibiki? Arambwira ati ikintu mwemereye kuzavugana ikintu kimwe gusa, tuzababwire tumwami wo muri ico gihugu cacu bwite tafite ububasha bwo guhindura indimi, tibisigaye nta magambo arenze ngomba kuzavuga, ntuzasakuze birenze, tuzakubaza uzamwishura uko hari umwami afite ububasha bwo guhindura indimi. Umwami Yesu Kristo nabahezagire cyane. ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera